ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki nong tray jong kamamlu Chera Cement Limited ki bakentup nadu ki Employees Union bat ki Officers Association ki lalaj ban yakendo yiki bor sorkar ban pensngau yiki jinge baki yakendo bat ban kerpat yaki sorkar bakan le AA no yaki jingdon kam ban pentelun yaki kam jong ke MCCL bat kumju ru ban pelaj no yaki tulop jong ki nong tray. Habakren kilat patai kubor u Presiden jong kamamlu Chera Cement Employees Union uba shanlang ding do Uliathu benadu kalai terik urumpang mentau usnem arhajar arpuway. Katanat MEECL kalaot ya ke boarding jong ke karkhana, bat kumjuru ke boarding, ha ke jakasa jong ki nongtre ke karkhana, bat kani kalawan ra ajing khamtam, ba ki khon gikti jong ki nongtre menta, kidon ha pedeng ke exam. Ki nongtre jong ke MCCL kila berngemru balada ke sorkar kam sengap, kimban se ban mi biang syakhamat ban penlong de ki jing yaki. Suddenly kadon ka jing penlip kelaj ya kalaj kan sana po ke factory buat kumju ru ya ki kali ni ke bagi nong tai kisah ke te kani kalau ta jor bah ya ki ni ki nong tai ki berenang te tam ru ha ke bagi hun ki ke por ki penon kam ya ka teknologi ha ke bagi le online classes ba ke juga por ru plus tu i namar ki classes bor kam ki ya ba kan ka internet te ke kadau ke jing bom don like kalau ta bah te si bandu ke jing bom yo ya kan ke tulop kembang fi kalau nak tak susu ham tam ini kinong play kibar nang te ya borofak lah kalau ini oxus dan lah kalau ini kinong play ro kibar kumjo tiada tak kadang yang ni kepor ni mentaka sini ngilah ngilah thua ikasti yang bagi dawa bar ngilah apil kerki kemot ya ke sorkar lang bau managing director kumju ru chairman jong MCL kumju ru siapa ki representative ki badai ki MLA jong sora bak sila ki MDC ki badai jong sora sila bar kumju ru ya ki stakeholder ki badon khamtam ha kalian jong sorkar ka bakin simkhia ya kan kam namar ni sutu baka panang penslam ya kan jing bomyo jing ya kan tulop ka ruti ki badai bar kumju ru ka jing bom simkhia ka baka factory ka bot kan nomia kalau ada kadang ni hukum ni kan wara ya kisah ya jong kinong tay ki pamenta wat kumju ru kinong tay ki wala sai te ko mapili ihi bah po ka how December ngila don ya kanika hangga straight ka badi ka part ka agitation ban penbor ya ka sarkar bar ka kumju ru ki pat ki bor ki balong connect ha ka biade na ka benta ka responsibility bakin semi kan ka kam namar ba na ka benta ka jingbit ka jingbiang jong baro kai te ka por ni na kami por sa sisien biang ru ni apil saya kinu kimot ki bor ki badon ka benta badai bat kan ikam sel na duka sarkar na duka management kumju ru ya ki stakeholder la ni kinu individual ki badon ya ka jingkit kli akan ka por ru ya pi le ki ru bagi nyerap lem bagi wan be sakami yang kejaken la ni baka sarkar ru kan le kerki no akan ka por bang isu tu bala dakat manang mi kisni la se kan ra ya ka jing ya ki longi jung ki nang play ka banang mi kisni kini ki jing ki jungi kidang dap sidap kina pile up di kabu jing tentang yang ni kinok tray ki officer kabu jing kalau we jung ju ko bang aju keren hi lu di por bang kitang yawan ki sini kabab kini ki stakeholder kitang yasyong tali kiti kimya sim karai ko kloi kadang khati ya kalau we ki jungi di kani kadai ka kalati ba khadu ba nang ni nakani ka sengiru pada kam idan ai ke ba long positif min le biak sikijing ki kata kata karai bang lesiam pasni namar ni dumla chu apsa ni di kalait mo aktif la shawat ki nokte jungi kala lenjar snei sya ki mo di ladang chu skap sar kan long kadam lesiam ni karai ni ya chakmat tukti kijing ki kajing ot ya ka lighting kadina how light trick jong ni upanai te kamot maslam mo la sutu ile tanda patio kita ki liabilities ki jiksa ram ki wan kata yang ini taken ki jiksa ban light to lob ki liabilities jong ka ni ka company mentaki wan kata ini di kata yang kata wing aku apa
kini sim rai ke bestet bukan dan iya ke belum positif kan nomor kawan kata yang pi halas kini ke berapa kata jing saram kata lain kata ke jing saram joki supaya kanuan kata ini di kapoi ke jing kan kaba kiwe pakinang siya keren sa poi sekarang taka final settlement mo kanuan kata biya ini tak ada ni sim di karai ba kedai ban kloy no kalau ada kloy ngin haban le chi nomor dan jimut ban chu long sa kum ni kan was koi problem kan poi biang haju hangi kau ingin sih kalau ni rugi ba amar ba boni lagi staff ngelap no master lagi staff ni sa sebab kekuatan te kejing pelip lain kemud kata am honik por kidot seki exam dan kena ba boleh di online kelas ni long kelaktan nalor ko tulap bumio papli shot sa kan ngelak mo ta ngatrai ke kelat nang stress su ikiru kum kimi pan pai kun pi long ni kai ke presiden sekretari lah keren ni kadai kata apa gomen ni kadai pentik di nuk step ki balak pan speed up ya ka kias ngi tiap MCL ramut bal dag ni nuk lak ganti kadai men kam ploy long ta tinggi lah tiap su ka ban jabat lesik kai ko bagi ki nok trail lesik kin nang ya khat lesik kai ban su ka jumut jukhat ka jugi mo hakum nak por jing e alor ba ngi khamyo yak tulap tinura mentap deng yak kendu sen ke jing e ka ba kila ot no yak light ha ka ba kalakta sibut sisa ka ba la ong ki ni ka sakmat ka kren sakmat kalakta sisa ki khun ti jongi badang don ha jing pudi khatam ki badan ha ki exams de nak takadau ngi wan kendu bat kum juru ni wan kendu khnang kalong ba nak mentar ni ka tulap kerbau biang ba akan ka Patrick jong Disember jong sistem ajar ko nak liang jong di jong ka union nang kiena ke factory jong kilawan ni kedu kilawan ni ka ban sya tangan ban jale di ban le di ki tak ba sya tangan lam bupor di ka Patrick jong Disember di ndai ha ka factory kilap sange no amai kilayo ya ka jingkular nak yang sokar bahkan stiu no kat tu kat ni tulap nak bentai jong iki nong tre de ka jingkular kalau ba kin stiu kat tu kat ni de ka sekolah kalau ba nyo tang si benai de ngina nak yang jong iki nang mut ba ngin yo khambun benai nang ba kanirap nak bentaki pan penbiang iki kesem ke jong iki de kam sem la long kumta jadi tak ada ngi wan biang ban ud patam biang saki ki bor ba lot mentar sngi ba kin skos nei lem ngi ba kin plat nos kham bun ketop ha kani ka kham tam nuk nai kumta kuma la on dai jelas ketri ba ngir kumta da yang ki okses la da kani kam jalong kamat ngimbat si ban yasno tilang bat ki men yasno tilang ha ka ki jong ki kin stang nang ni atskamat figure ngana yo pi hadu December ka bill electricity kat kum ka jinstu jonga apo arpu we klor ka daksa bangi hab clear we misil te nang ta pade ngin dapat pade nadu banai February 1000 arpu hadu February menta 1000 arpu we lalong khat lai banai te hapo ka ne khat lai banai ngiyo tulop tang ngumla banong ka tulop ngiyo silakhat san 1000 tangka kum ka jingyara te kamde ka tulop na kum khat lai banai ngiyo tang silakhat san 1000 te filas tu hi nomor ngidon sispa san pungut ha quarter bang ya sah MCC te menta sispa san pungut ngila du ka voting kamut undan electricity ngaka sispa san pungut ladang sim average tang sangut ru ha kawi kayeng te lajan kot ni spa pras pangut na pras pangut ladang might no lais pangut kimi berpa te san spa ngot kide ki khana bale school lani hangno kamut ka life jong ki sanspangut ki bri mata don haka darkness complete darkness namar ilate bhi ka juk online class nang ta pade ka exam skru lajan long hap na February tin ta ka ba edi kani himta ini ka main ka de ka financially te ngila long lat plot ba ki khunjungi boro ngila he karta te filak milti ba ki khunjungi ki don wala pass class 12 dane ki don ban pass no BA ki le ha ke higher studies de nei finsi cost of education ruka hai ba tenaliang jong phi karpat government ba aya ka complete solution ni aya ka complete solution and one time solution ke namar government te kumbangi te la debu lightly ki proposal naga bantai ni te koi ka proposal te first proposal ban te government adep kan taj bi badon kam heavy investment around 200 crores te unum lahi ban invest the second kadega joint venture
thrai hakot kubori kini si lab mi government ba kin lei hakat third venture joint venture te mantar ngimte bia kata ka joint venture lono kin pentri kam te domli lei government laban sim karono ka right tamba wat pundo kin tulo pengi at least ka good financial package ngik milinti na government but ngathrai ngik milinti hi ba kan bha hi but we want that the full solution should come at the earliest te ngiringi ko hi banwan no solution immediately hi baknang bangin suk kinong trade kin suk but kilaban don jinge habat ki stakeholders te ngimte bia kata stakeholders te kidon sora bat mamlu te kadika kamjong government king ban ya pen bat ki te beli ngi ki employees in safar ya baro te kadika kamjong ngi ko hi ba government ulle na employ kirke ya kine instu ya ki stakeholders but I solution bo biang would baknang bangin sa songsuk ki employees ngin ko ahiban support namar kamde ka fol jong ye ni don pokru hojo ko poru bangidang suyo ya kan ka jerap nak sorkan dai kai ke bangi angnur kam gila pau lang ki per members bro khaj be sim khian mata kan ka kami ka long ba kam gila I ke jaki jongi kladi ka bolong serius ya ini kam dai bangi sepan ki ini bang kan ni sim ya ka dua ka jong ka politics dai pitip ikum kin ngalam ki baket nak banta ka pit ka biang jong bobun panang kum kin nong trei ko juga poru ban ju berboru ko ju dan hak ko ka connection hi na du ki banta ki ba per ka dai bar ka state level kum ju ru bar ha kan ko level ka ba ya ki don concern na ka banta kan ka MCL te na kalian ko jungi sa sisien biang i appeal le se shua bangin simpa ni kira sa sisien biang i appeal siapa ro khoi ke mor ki bor balwar ke badan banta la kalong lokali ne la kalong na ka state level ne la kalong ha kan no ka doru dan individual ru na soba sa sisien ko mrepun pau lang kini ki para member bakin one batch kami nak songa ke start dengan sarkar bakin simya kan ka discussion nak banta kan ke MCL na marki ike bro khoi kat bagadang muslim kat bakam mi kan no ka ka solution ha ka bidai bakan ke MCL ha ka bangingi tre hang te na bar nila sutu hi bakamong ang ka MCL ka di ka plengja jongi ki bana ka than bar ka juga poru kum kinong tai ki bala rim ha juga poru ni so longle ano eiru nak banta kinong tai ru le sai ki bana sia trai menta dang apo kisnem ki badang kandit tede nak kata ka daun nak banta bakan bahakan miat ka kam ka jam ha juga poru bakan bahakan miat nak banta kan ka factory sai hiseni apil ba kin khot no ya kata ka jingaken ban emerging mod aku juga por ba kin sim no ini kirai na man ngistu ngin na kalian kinong trai ngim don su dak moi pat ngin dai ha ban dai ya lo ke jong isu kata ka isu ke jong hi kalong ko mangi jupan na ka por sport bagi la jubu ru ya kan ya ke ban kongi ba ka identity jong kinong trai kata ka dei ka union kanom dei banja bat ka ba aru kalong ba ka tulop kamor ka dei ban long be ya ka dor kom ba ki department sapo ka government ki di ban yo ba kum bagi juyo nang tabat ka balai ru kalong ba aku mungkin ka porong isu tu ba warajar pulai ni ulah don akhmat dengingim kwa ba kan ka MCCL la ni ka company kan nang kelang ka platform da ka benta jono ndai da ka jinstu jemot lang ni apil baro khaj bakin wan la ni bakin don ke je merimot halagi jong ki isu bakin yo no ya kan ni ka rai kata ka dei ka bangi bikin apa